Karakatu fosasin katak ni inan ida nebe nunca mais susi kita tu ema hamoy ita no nie inan ida nebe mak tulung ita atu obedece bania oan Jesus. Wain hira ita obedece ba ita na Jesus Kristo fiar katak ita ni amoris se sai dia klutang iha maromak ne futar oin. Kita harohan. Empati hetunali. Diak baita tu ita surmal faliha hamni channel lola dina freitas. Haus para kata kau sorita bot silo kondisam ne bidiak tan ita fiar kata maroma gne grasa no ne bensa la fatin ham tu ko ita hotu. Malksira iha ita ne solo malu balorong ohinian. Haus sila kuliah kona public speaking. Mai be hawa karakatu fai tuang ham experiência hamu tu ko ita ne inan na efeto auxiliadora inan Maria. Inang nebema na Jesus Kristo haraik may ita. Lihusi São João. Iha momento nebema na Jesus iha cruz. Experiência ida ne hau fosai. Hau la kolia detalhe kona ba saja makulu ka acontece ba hau. Tamba put balung hau sempre katak. Dalam kono hau kolia sai bele ofende ema balung nebe kahari kunontong liu-liu sila nebe makuluk. Saya ne sang ema ne bema pelaku ba problema ne. Então, hau karak fahen Geraldit, mai be hau karak tetekata sem intervenção na infetoniang, hau la hatene hau se sai de ha momento ne ba. No, hau la hatene agora, hau se iha kalai. Mai be hau hatene katak se iha momento ne ba ma klai he intervenção na infeto auxiliadora ni. Hau fiar katak kau ni existência kali si hamundu ne mai be kari kau la halau hane moris ne ho diak o fiar an no fiar na fatin hamaroma dala rumah hau la hatene hau se saida mai be graças de Deus na infeto inan ida ne bema molo kita husu nia husu lukona ne oang atau halu buat rumah mai ita tang maluk sira tirmai hau si fosai hau ni video nebe mak hau hamutu ko sarani sida iha kapela somochonian wenhira molok hau entrega imagem ka estatua Maria Auxiliadora nelaus ho intensão atu pamer mai be hau karakatu fosasin katak na infeto Maria ne sempre iha itane sorin ne sempre iha hodi fotulung ita ne sempre haru hamba Jesus atau tulung ita iha ne bemak na Jesus iha na infetong seheneba nie inan ida ne bemak comprende tebesita nie inan ida ne be nunca mais susi kita tu ema hamoy ita no nie inan ida ne bemak tulung ita atau obedece bania oan Jesus wain hira ita obedece ba ita na Jesus Kristo fiar kata ita ni amoris se sai dia klutang iha maromak ne futar oin no ita bel halau ita ne moris lorloron hodiak hofial metina fatin iha maromak no ne turmai hau espera kat kita bot sila bele acompanha no video ne to hutu e hau espera kat ita hutu esforço atu tau fiar iha maromak ho intersação na infeto auxiliadorania obrigada Kita harohan. Akala tohon yang wanita la corona moloka tu kuliah de kuang rumah kosasin badak ikma iras Maria Auxiliadora akala kagalese kunana maam bema corona oportunidade no por licença atu hauberezo estatua de Halloween te agradece a organização da Intercomunidade vamos Roma vai com a oportunidade vamos vai ter memórias Roloromia Dulumos da ida o ida da família ao fiar cada foto ida
Iha una esperienza, o insai presente maroma mia presenza no maroma predomin, riusi intersauna e tuirmai how sei koleri ha yang fatal. Tuirmai hawa karakatu kolei halian fataluku atu nune mahototu bela komprende hodiak tambah sama hawa karak entrega satu mareu shiladoranian. Lolo sulu kwen hira hausa MC hamisa nova padre idanian ihane. Hawa tene kata kita nia igreja idane ne padroeira mak Maria Auxiliadora. Mas be estátua ne be makiha laos Maria Auxiliadora. Depois hawa noin o satu bela lori estatua boti tuan atu mai hane par depois hitanele to di foto luna Fatimba ita. Mai be idane laos hanoi ne be ulukliu. Hanoi ne be ulukliu mak tambah hau ia experiência ho Maria Auxiliadora ne tulun. Nebe experiência ne desde hau se este classe 6. Iha momento hau se este classe 6 ne ita hatene ona. Ita se kikwang ne, ita se dau conhecer hodiak, maromak, nesse. Depois, quando ita se kik ne difícil. Atu conhecer maromak ne oinsa, atu hatene maromak ne domine oinsa. Mas que loron hau sempre ba igreja, hau ba reza missa. Agora iha buat balu ne bema kaula bele konta ihane tambah hau anu quando hau konta ladun diak, ladun serve atu hau kuliah. Hau karakatu kuliah en Geraldine. Kata kiha momento ida molok acontecimento ne bema ladun diak i seng Maria Auxiliadora ne tulun hau ohin lorong la hehane la hamrika fatindane. Molok acontecimento semana ida antes acontecimento ne mosu hau mehi i hau ne mehilaran hau ronan sa anin tarutu makaslos. Depois dean hau halai sayu si uma hau mai halai mai ha estrada hau hare na infeto Auxiliadora. Ninia imagem nebe mak laos hane sang ida nia modelu ne hane sang estatua ide ne mebe nia faru nebe mak hatais mak hane sang hau Amerika ne badian hau hare pus ema para como liu estrada tambah momento ne bane am hela hemotolori ema liu estrada ne bara klos tentang i hau ne melara ne den hau bolu ema sen hau dian imi mai hare tok feto ida kos ne oang hene ba mebe den ema hototu hateke me besira la hare den hau misak mak hare liu te dene depois hau continua escola hau la hanu in kona ba mehine pues hau ba escola iha SPK. Depois lorong ida amu João Filgueiras amu nebe mak beben hau sempre la ahonia ami bai ha comarca nomos bai ha hospital sira nia huso hawan sangne lola oha domi na feto kalai no hau hatete dehan hau hadomi mai be ita tena kata ita se idade ansane momento ne bane ane sang hau kuliah kemudian hau hadomi na feto mai be ausente hau ane sang kuliah mamuk. Mas depois amu hatete bahau de ansane o tem que medita kona ba na feto. Então hau sine bahau reja terço hau sempre reja terço lorong no idane bela tulung hau. Mai be nemos hau sidau kanuin kona ba mehine. Tempo ida wahira hau mai serviço na hau soru problema bot. Hau hare dan hau ne mehilarang hau mehitan hau ne mehilarang ne hau hare hau lau ba estatua na feto ne para close baris. Depois hau hateke fali baso na Jesus nia estatua ne mus nakono. Hau ne reflexão makne kata na feto ne nunca husi ita mesak. Ita ne be nia sempre hane ba. Molok ita tuhusu nia hatene ona ita ne problema tamane mak beben hau ne telefone be mak hau sempre kolea hau de hanune na infeto ne inan ida ne be perfeito
nia hatene molo kita tu husu niamak matadalan ba ita tu bato Jesus nomos niamak tulung atu ita bele obedece ba Jesus no wanhira ita obedece ba Jesus ita sehetam buat nebe diakriu tambane kita haluha tu entrega ita nia oang sira ita nia oang feto ita nia oang mane banai feto no husuna fating atu na feto lori ita nia oração bato ihani nia oang Jesus atu tulung ita hotu tamba wanhira nia husunia oang sempre fotulun ma ita nema kana essa experiência nebe ma kau hakarak fahehane tu irmai hau hakarak entrega statua ne atu iha ita nelet no fotulung ita entrega ita nia an lilu ita inang aman sira lilu inan sira atu ita bela entrega ita nia oan feto no oan mane bana infeto atu na infeto proteze fotulung na fatin tambania inang nebe mak haten liu ita inang sira dalam rumah ita kuliah lia fuang nebela dundiak ba ita newan sira ita tolok sira ita taat sira ita formalisan sira mai be na infeto sempre buka dalan on satu oang sirane bele lau hia dalan nebe maktiak dalam rumah ita dehan ita domi ita newan sira mai be na realidade domine wenhira ita kuliah dit fasil mai be atu tau hia prática difícil tebes dalam ita tolok ita newan sira ita maltrata ita hotar no buat seluktan mai be ita aprende husi Maria on satu ita bele hadomi ita nia oang sira kuliah le fone bediak basira tamba maromak ne fograsa ma ita laos formalisan ma ita ne dune wanhira ita nia oang sira halo salaru makarik ita esforço atu kuliah le fone bediak basira kuliah le fuang ne bemak ita sente katak serve atu kuliah basira tamba ita huta tene katak maromak ne fograsa ba ita laos formalisan ba ita ida nemak experiência ne bemak hau hakarak fahei ha oportunidade ohinia ne duni turmai hau convida sefi aldeia no catequista tamba representa povo nomos representa sarani sira ne duni amu tu irmai hau se entrega idane bai ha chefe aldeia nomos catequista pois hau convidamos mãe atu bela mai haoin na maluk sira idane makana sang chefe aldeia nomos catequista makohen raubane no ida agora hamutu ko hau ne makaunia mai hakiak ema kita hotuni ina no hau entrega hau ne mama bana infeto atu bele proteze nomos ba familia hotu iha somocho atu na infeto bele proteze na fatin ita hotu